aja jengenna na bisa. Yero wattue mapasu parentai Kaisar Agustus ia naritu aruna Roma kuamengi ida tamanengi tawe kulinoi. Yana ropa mulana idata tawe wattuna maparenta Kirenius ku Siria. Jadi pada lesu ni tawe ku kampona melo idata. Makutoro Yusuf jokka ni pole kuna sare ku tanah Galilea loka ku Betlehem kampona Daud. Ia monroe ku Yudea. Melo idata nasaba ero Yusuf anak apona Daud. Napacue toni Mariam ia naritu calok benena ia matengange matampu. Wattuna padangkani ku Betlehem nadapi ni wattuna melo memana Mariam. Najajani dia na urane ia naro anak macuana. Nabebe ni care-care napa lewu kudulange. Nasaba dena gaga onro ku bolai wedding nak beningi. Pakampi ku kampung ero angka are pakampi bembala aku padange jagewi olok-olokna kuweniwi. Tapengkai maleka na puange tetto ku sedena. Nama tappa ni ala birena puange na metau lade ni yaro pakampi. Ia ke makadani maleka aja mu metau. Nasaba angka ka palatuka ko kareba ya mapakaruna renue lau di sini na bangsa. Yes soe jaji ni papa salamamu ku kota Daud. Ia dari tu almase puange. Neyanai tanranna. Runtuk komatu di anak lolo ibabbe care-care si bayi palewu kudulange. Natapangkana di pasukan maleka si bawangi yaro maleka mapoji mapakalabi ku puang Allah Ta'ala makada. Ipakalabi puang Allah Ta'ala konro ia po matandre. Si bawa salama itawe kulinoe. Ia naretu sininna atau ia maseye ku puange. Lesunna na maleka ku surugae pada makadani pakampi. Loko namai ta joka ku Betlehem mite kajajiange ia pure na pudangi puange. Jaji mapari-parini joka na naruntu ni Mariam siba Yusuf na itatoni aro anak loloi palewu kudulange. Na napa-naponi sininna ia pure na puada maleka pasalenna ia ro ananae. Bengamana ni tawe mengkelingai adanna pakampi. Na ia tosi Mariam tete tuline ngerang siba na pikiriki sininna pasalengero. Nenapa pada lesu ni pakampi si bawa mapuji mapakalebi ku puang Allah Ta'ala. Nasaba sininna ya neng kelingai si bawa naitai. Pada tonga ya pure pudangi ku malekae. Genena na rosso nadapi ni wattu na sunna irwana nae. Ya lenia sengisah ku tomatuanna. Pada ya pure na puada malekae riwatu dena pa naritampu. Isa ku bola sompange. Wattu nama paci ni Mariam si turu ada ia na parentange kita Taurat na Musa. Ia naritu patapula sopurana memana na tiwi ni Isa ku bola sompange ku Yerusalem melo mak berangi ku puange. Nasaba angka taroki kila kita na puang Allah Ta'ala makada. Melo pa ya beraku puange anak macua ia urane. Jadi melo pa mak bere akrobangen. Ia naritu dua beku ya rega dua anak jangan-jangan. Yaro wattu yang kase diurane ku Yerusalem ya Simeon. Yaro Simeon maka singampena pak gamalade to. Si bawa na tajengi papa salamakna to Israel. Na isi bawa toi ku rumah pacinna Allah Ta'ala. Pure puda ku rumah pacinge maka dade na mate na rekode penaitai almase. Ia naritu papa salama ia nak janciange puange. Na ipimpingi ku rumah pacinge joka ku belas sompange. Na si tuju atoi yaro wattue na tama to matuan na Isa kuro. Melo pego ia na parentange kita Taurae. Kunuro idupai ku Simeon. Na panakoko yaro ananae. Na pakalabi toni puang Allah Ta'ala makada. Puang dena na magaga ya kumate atata makakuange pada ya pure tapuada. Na sabak pura ni wita papa salamae. Ia pure tapasa dia kiolo na sinina bangsa. Papada se dicakka ia pakana sengi atau ngenge kusinina bangsa lainge si bawa ia pakala biengi to Israel. Bengani Yusuf si bawa Maria mengkelingai ada napawe Simeon pasalenna anakna. Nenapa pada ibarat kaki ni ku Simeon nama kada toni ku Mariam. Ia ananae pura ni patentu makada mega matu to Israel napa sempe mega tonaka. Na alena toi patentu mancaji se ditanrang pole ku puang Allah Ta'ala. Ia ke sampiangi matu kutawe.
Alena to matu na lalengin na ipacumpa pikiran na si ba akatana tawe. Na yai ko mapedito ko matu papada tau iga jange. Angka to kurose di nabi makun ria sehana anakna Panuel pole kusuku Aser. Macolak de ni boting malolo biasa ia kia pitu taumi purana boting na mate lakaina. Maka kuange aroni pulona patau ngumuruna. Asaweni yang kekubula sompange masompa mapuasa si bawa masumpayang. Yero watue madapetoi kuro mapendek sukru kupuange. Si bawa na bicara toi pasalena yero anana elo kekusinina tau yata jengengi ala pekena Yerusalem. Purana na pegok mana Yusuf si bawa Maryam ade si turu na perintange kita na puange. Lesu ni ku kampuna iya naritu nasare kutana Galilea. Na yero anana pedek losoe pedek batoni si bawa magala macalak de toni na iya masei kupuang Allah Ta'ala. Yero tomatuan na Isa tau-taungi joka ke Yerusalem paka raja soma raja Paskah. Waktu na 12 tahun umuru na Isa pada joka si ku Yerusalem melo macueri rua-rua Paskah pada biasa na pegau. Lepuk na rua-rua lesu di ku kampuna. Ia kede ne sengi maka damon romupi Isa ku Yerusalem. Na samutoi engkami anak-anak kule na to malalenge. Jadi genek mani seso malaleng napa nasapa kule na sumpulolo na si bawa sisen na. Ia kede gang na runtu. Jadi lesu si ku Yerusalem. Genek na telungas so masapa na runtu ni anak-anak ku bola sompange. Matengangi tudang kule na guru agama na to Israel mengkelingai adana si bawa mak beretoi pakutana. Na bengamana ngitoi mite ama cengena si bawa mengkelingai pape balinna. Bengala de toni tomatuana mite anak-anak. Maka dan indokna menang kamu pegok makuruna. Man rasa ki sapa ko. Mape balin ni sama kada. Magi ta sapa ka. Degeti sengi makada melok pa angka kubola nambuku. Ia kia dena pahang itu matuan na pape balinna anak-anak. Purero pada lesu ni kunasare. Na tundru ni sa kutomatuan na. Na yaindo na tete itu lineng ngeras sinina kajajangero. Makuniro tapi dek batoni Isa. Pedek macatoni. Na pedek ia mesetoni kupuang Allah Ta'ala si bawa kutolinoi.